فزای تevahî jin. شش jinên navdar diçin fezayê. Stranbêja navdara Amerîkî Katy Perry di roja duşemê bi roketeke hemî jinan geşteke Kurd bikeve fezayê. Ev gera ku hejmareke kemkeste de beşdar dibin. Ji aliyê milyarderê navdarê Amerîkî Jeff Bezos ve hatî organize kirin. Katy Perry di rewîtiyê de ku de ji bingehek li West Texas pêk were bi penc jinên din re di nav de hevjîna birez Bezos, Lauren Sanchez. Zêdetir bişwînin at me24int. Of my astronaut girly friends. We are the Taken Up Space crew. Liftoff. And we can see the cat landing despite the sporty perception. There it is. Touchdown. Congrats. Beautiful. Dragon. Okay. Katie! I just have to have a moment with the ground. Let me just appreciate the ground for just a second. Oh, there we go.